you can trust. Nimeongea lakini sasa nimesema aje? Ebwega murigire wa Meru TV orobonge bwega burato inabere kwa twetima na kendera cha Meru TV orona nkirgagira tema kurakungo dite nambere kwa idori orba kubo dite nambere kwa agira na gitio kile na gitigira kwa watu gani kemera yetu ya ndeto kabadere ba mbetera ni family za kimadi na chetu tubachemberia kagitania ka gato cha berie chikumana arantere chabori RMC bakibreche jako mwirigi akeri yake duranonike mwingi nterechia ntumburi na ugete agatigera hakuugia kana kwithira wakingagia wirane bwake kiri akariban untuko muno kiri mantu marathi na mbere kwigwa kibera nagira ndeto ikonene roi na kwagiridia kinya bara bitikirie ni mbuire ngugira bwampere inkumirita na njirira mwathani aguntethia na ngugie kwa mono ithairo iri ubangi bwa maendeleo na kubutetera na bunge kagitene gaka moro tojwe tojura munene ndene ntumburi ni ruji kinyethira ngugi ingi irio twina thina ya barabara twina thina ingi lakini gintu kiria turaete kipao mbere kana tuete kanya ka mbere ni ruji na iki gitumite wona ya murandi ne jwa ejo jwa bori itwakite tangire nene muno ara uria kabarine ka karatwita kamburugo na kiumia gikinde aretete mibaibo ya gwikira raini eje roje kiri barabara ya memba na ngeta na mbere kuyuria mworoto jou wakwa bura bunene na bura ndithagia ni kuona mibango igutonya bwega ndene ya budget nontu iu ni ngugie kwa ya MCA ngugie kuthithia ne rwangi ruria rungi twitaga executive rwa governor kwou batu twathithia mibango twaja na priorities tunenkana iria rutere rwa rungi tugachoka na ndi tukethwa twina kanya ga gukosoa nara ngugite kuritwa gaita ngugi enu ira bwampere gipindi kiria bumpete na kiria kinkabwa indi bugagikenera tamu ikinya Eboga tukirekana na riboti yenu gatu inambere kwa tukira ithagiria ndeto chingi na chio na rende Moses Bayena mwandiki munene wa rigitani ya kaunti ya Meru na thiritwa wake watanira na riboti ya KEMSA ati cibitari cia Meru itine na ndawa na arankurukie thiritwa kwa mkueni radio gatagati ka gavana na MCA chiche thiritwa kithema uthi na mbere wewe bukiangaratana kaunti ya Meru mwandiki wetu wa ndeto Jeff Gituma na rurwang'irwa KEMSA barabethaira bakenderia kaunti ndawa ni baugite kaunti ya Meru inera ndure yao ria milioni nkurukie 85 ira batirite cia ndawa na cio banenkerwe na Nandi gwikira Meru iri imwe kaunti iria batirenkera ndawa monka barera ndum nera kamera ya Meru TV ikiaraniria na Moses Bayena mwandiki munene wa rigitani aja kaunti ya Meru na ugite sibitari ciaja kaunti ya Meru citina ndawa na thina iji ni thirite rio gwa kagita Meru county ni among the counties ira cina irandure nene muno KEMSA oria tukumea thai tutina ndawa ira ciomba ushughulikia the emergency kutina ndawa ndene ya sibitari cietu antibiotics ciana cia antu banene tutira ndawa cia njoka ira cionthe ibatero kwetha ciendene cibitari cietu na
thairio in charges babati kwetha bakiandika requisition nikenda bomba kwetha bakiona etha bakona ndawa. Bunge kuma ki Moses Bayena ni ati nandi nontu gutina supplementary ki thirikari ya Meru iria nayo batere kunenkanirwo ni gavana wa Meru thina iji no ikarakare Meru gwa kagita na kumaanisha riu ria KEMSA rauga ni ombe kwetha ki blacklist county na itiomba kwetha ikiona ndawa mwanka barera ndorera batwi andene Meru county tuketha twina challenge nene muno nontu information yato wete ni ati department yomba kwithirira athiririe allocation ira yekiri and then budget ya this financial year kutina supplementary budget iromba kurukwa department ya health yomba kwa reallocate rambia yomba kwithira kiomba kurera ndore supplementary manisha ria and department maybe ira offer critical services ikomba kweza budget yeyo kukethira kwina services still batero kuriwa supplementary niye yakarutambia Antwana ikaruta kamungana kidogo mahali fulani ikaekira kiria so kumaanisha ria supplementary ira bati kwethe kurukua nira bati kwethe kiariria ruterera ugimaro bwa mwiri muno nikienda tumba kwetha tukirera nduri akirikiria na kuga nkuchanio gatigati ka gavana wa Meru na MCs ba county iji nicho chitumite thina iji chithira chikingia aja county ya Meru tukuona budget MC baure ni atomized lakini gavana no wa budget atikwenda atomized so ikumaanisha tuketha twina challenge mbere budget ikurukwa na itikirwa ko ikumaanisha kwina thina kethereo ni onto tutumba kwetha tukiona mbeche cia kwetha cia kuria iranduri nikenda tumba kuona ndawa so the earliest mwananchi okawaida ombekia kuona ndawa ndene ya cibitari no rira mantu ya budget yakomba kwetha akithira na turombe ngai muno assembly na governor bombe kwetha bakiwatanira rua nikenda tukomba kwetha tukirera irandurira lakini kwetha tutumba kuria irandurira kuringana na KEMSA raure ikumaanisha ndene matura yetu ndene dispensary yetu ndene health center yetu kutina ndawa nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma Ibaya nuntu kwa riboti yenu gato thina mbere na ndeto chetu na tukithi na mbere gicanga chikiumirite cibitari ni kigucurukirirwa mwimunde nyuma ya mwekuru umwe oro kwete kwa mwana kwa genda gitaro kumutungatira na kuthina mbere kwigwa akari ndiago akari bathina mbere kwa bakiona na gire kuria kwano kwabo ndeni gicanga cheki Adams Mutirwa Derenja no gutwara riboti yenu Ani akariba kuma wonde kigucho gicumbi gatiganiste urapakuri ni muthoro mna nirukire rwari nyuma mwakuru mora kwite kwero mwana cibitari kumba kwithira kya kutungata na kulazimika kumba kwithira kero mwana yo me cibitari agite theru ne kurbantura na kariba mboka ya kwi mwakuru era thagumi cio tuko ngwete kuromba kanisa nio au na zamania mwakuru akirira embera muchoro chimani ena mtu ai mataneti au ndamurito mama thayu ndata kanisa na kuromba Unga ngwete kwete nya kanisa ndare kanya kanisa ngwetete ndata kure ko bantora ndata ndokie ko batano nturene au aerero mwana kianine ao thari kikato kwenganya twana toto ko yaka toto ingainga no tona nafasi to amba ko ya mwana mama uturiera umwanka 6 aya bakana 620 no to chimana kore kuwa batu iro to tere to sublika mwego to ya nyango chitu na untora kuma merengeti tonga nguo cia mwana uciro to muruira mwego to musublika manto yonde to murari umanga daktari ya muthimira mwana na muchekera mwana kethira sawa na nyawa ile alona kethira sawa akariban kurukiboete makarika yethirete tabarikende ne cibitari irba kuwa kumakwera mwangaza nomba kwithira yuku mwathani ne tithirite kirichangwe na ne thirite kirichangwe kaitene karombera kwithe kiruguro ni gavana mbera konte Meru bichagatira umunya ontu babuete nandi bwithirite bwebakira ibo bakari ya kariba kiuchwa batwe ana babete ko bochere njirene na kawira imwe kuru ya kuluga gocherera kana gocherera katomba kwa iliona cibitari kaka yere kioro ekathe kioro ne yainge batu tutakwenda kuona ibunjirene ya nontu cibitari twi baba nere nana niana mwana akiona akiunuke mwana ungi makosa akithika ura kuona akiunuke awawerua kithika ura kuona akiunuke awawerua batu twi na ibu njirene nerwe ya ndaita narara aya tubuthie cibitari kwetha ati turete ndaita kurara
ingwe kabisa bato turakwenda kuona chino byana nebu maaki atu bakunya ana banturai otuke no batona baero ko banturai baere maternity ya baba ito chiara no bacha de njireni babarene mbere yana na kawira mwangaza ai county ekoro wale atona lamine alitoa ba secondary na ba primary no kaba kona mantware ko ya kuendelea mathaka thomba nyuma ya kurubantura kumba kwithira wetethere mwekuru kumba kwithira githerimo na kanaka mandagitari bachibitari bombere kwithira bekinya na kuiketarira mpwe arbombere kwithira bakiuke kanaka no kumba kwithira bekichibitari Meru level 5 kenda kumba kwithira kyo no tukata nkurukini kwithira ko chiari katakinya beti ntuku chiako karibana ndiba nekanire mukana kirithi kare ka mwangaza rabu wiche kumaromba kwithira kithurana batanirite bakaria kariba kiochwa bakiwa chibitari tukite yotherino tibwithirite kibatethe bakenda kumba kwithira bakitugulikona na mpwe tera sibitari ne aruorerwa lakini kuringana na ngwera ere tekweleka totena daktari bakwetha bare utuko batokareria asia beto no tokaria to esumbuka ontorene mwasi ake abatu itoto shughulika otumani nwe antwethera ekuo kinyo otumani atoka rukire ngwe atumani nanga ya otoruma akiwa baba kwira na twana wi maraya kato kae kurobe maraya baba ya nana ni maraya tokwenda sibitari eu ngaba nayo atua we kinyamande sibitari wethere kururwa kenda tobonika kurare ne atwire piu imukaya baba ngakorera bakorera banga anani mwana kwana kona konge awe usikichare ainga kabisa ye apili wa chibitari ebwe chokolera muntu wotuko no muthanya kawira mwangaza arwamire harake ni na raua chibitari akabwithia maternity aikiraro na akareta ndawa na atenga mbecha MCA na atengere milioni 2 iro tokuria rukiriro rwarire becha ire MCA atengere milioni 2 chiku twekiroro tobwitherwa maternity na ndawa chiye tunya muntu ake ya Yesu ataona kandawa o sibitari wambo ndare akomekethe sibitari kana kethe ni kanisa ibonto nkuatere itoronto bomwe kethe ake kwa kanisa toewere kanisa kana kethe ni ana tuthometherie kuono nto kwa yotheri kethe ngabana atombo tusulika batu ndene sibitari kiochwa ningwe kana kethe daktari batu tore koro bantora itwe ngwe batu tukaria maternity yo yari atu ya wasi tore koro bantora kethera tutete nditara kona kana maternity atu tunga tore koro bantora twande ko tukaria ku batwe kumatiane bechanda msimuturia wa Birinja Bwega waziri wa ugima bw'omwere gechuya nduraku na ara county ya Tharaka Nithi ne atheretwo akinambere kugakiretera county ya Tharaka Nithi kumana na ndetureche twekerekana ati KEMSA iri na marando na kana thirikari ya county ya Tharaka Nithi iri na marando kire KEMSA na ara ndi kulingana na waziri ya atheretwo akinambere kugakithera na kuga chibitari cia Tharaka Nithi iri na ndawa na ndetureche tukiaragwa ineto itayara iri riboti yetu kumenyeza mwandiki wetu Wandeto Murimi wa Mbogo Nyuma ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwigwere imwe ya kaunti ira chire na marando ma KEMSA gukunthiguruni arekwerekana yina randu ya milioni 180 indi waziri wa ugima bw'omwere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Gichuya Nduraku augite iguma thirikari yina randu indi bakari mbere ya mwanko uyu uthira irando rigu kwigwa rikegwetwa ya KEMSA kana Kenya Medical Supplies Authority tirando ya Tharaka Nithi yonka mbeca ire chithagora twetererete itumwa kuma ire itagwa National Treasury kana kigina kia nthi yonthe kiria kithagwa ki Nairobi chithagwa ire ncherere wana riu nwa ncherere karite indi ndacha muno tuti na mbeca lakini ni tukuthie na mbere tukiribaga na ni twaritie na KEMSA na twetekaniria buria tukamariba mbeca inu na mwanko gikinya mwisho ni tukwethirwa tukuthiria randu inu ya KEMSA kagita ni gwagakunthura kugite wanawegwa kaunti yene randu ya KEMSA masibitari ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mari na ndagwa no igwa ni thibitari teno guku tuli Chuka County Referral Hospital level 5 kwina ndawa cia kwigana na Magutuni thibitari yetu ira nene ya Magutuni level 4 kwina ndawa cia kwigana
Thibitari ĩrĩa yetwo nene ya Marimanti kwĩna ndawa cia kwĩgana, ona Kĩbũng'a kwĩna ndawa cia kwĩgana, na ma health center monthe thibitari iria ciĩtagwo level 3 na dispensaries level 2s kwĩna ndawa cia kwĩgana, ona iria twĩthagwo tũnengerete CHPs metwo marĩa methagwo makĩrutaga wĩra mĩciĩ-inĩ antũ na matũũra-inĩ kwĩna ndawa cia kwĩgana na tũnyamũ tũrĩa matũmagĩra twa kwĩgana. Thibitarĩ ciothe cietũ cia Tharaka Nithi irĩ na ndawa nyingĩ mũno cia kwĩgana, na mwisho kabisa iraretirwe tariki 23 na twaciĩtambia kunthe twaciĩbira kũrĩa ibatie kũigua irĩ. Akiuga bari na ndagwa cionthe kwoguo akariba kaunti ya Tharaka Nithi batibatĩri gũkuthũka kuthi cibitari. Ogo nĩ maũndũ makoniĩ nda, still twĩna ndawa cia mĩrimũ ĩrĩa ĩkoniĩ ndwari cia nda. Ogo nĩ gũturwo nĩ marũngo ma mwĩrĩ twĩthagĩrwo twĩnacio. Tiũ tũtũmagĩra ndawa iria ibatie kũigua igĩtũmagĩrwo, na mũmenye ni mĩrimũ kũrĩ na mĩrimũ ĩrĩa ĩragwa ya kũgwatithua kana kũgwatithania ĩrĩa tugaga infections, na infections ciĩtagwo ikĩretagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo bacteria kana parasites kana viruses kana ũkalwara nũntũ wa ĩrĩa ĩtagwo non-infective diseases kana non-transmittable diseases, na mĩrimũ ta ĩno ya high blood pressure ĩno ta ya infection, na mĩrimũ ta ya diabetes ta infection. Kwoguo ndawa ibangagwo kũringana nĩ mũrimũ ũrĩkũ tũbatie kuga tũgĩtiritaga. Kĩripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbĩta mũrĩmi wa mbogo. Ibwega ndondithi bakuru kuina mbere kwa bakibanga na gina kurutha ikundi kengo baina mbere kwa bakiunĩka mirandi ya uthi na mbere na arĩa ndondithi kuma gembe bweguru bethe tubakina mbere kwa baiterere na kuga ati mawega mara bethe tubakiona nyuma ya kwigwa bari na ikundi. Riboti mukiri wa Nkunja. Twabangite mibango emingi muno nya kũrĩ incubator lakini tukari tukarema buru, lakini leboni ego yake batu tomura manto yetu nontu muntu iba sumanto yantu ego ya tomwele tukonde incubator lakini turemerete atwa free of charge. Nindukembethe kumegeme na the baraba kwa ne barari na thina inene ya kuri incubator kubwikithia ngũkũ na indi mukatha ino tune bamionete ni bacokire oro batetherete nkatho bakiwa bakomba kwithia bakibwikithia isuibi. Incubator komba tharo etu la isui 512 after 21 days tukatha watu la isui 12 days 512 ke 512 kuna antu bomba kutha baba kutha bakenda isuibira tukomba kwandika vijana wengi mno baba baitu enderia isuibira across the constituency Gembe North kuna baraba bangi bakumenyera isuibira na wetha tukabandika arora ba manta security wetha agirita isuibira na kumenya mutu kwa kisa isuibira bie sawa wetha tukandika antonto aba antu transport no ntubo tukantonto bikibiki bongo bakona ngo yariko ngo yara tukiria wara tubangite isuibira bietu biekuratura bimwe bietu kwa bietu ciare makala yara nayo batu no makala batu safirisha makala nariko ene Gembe North. Empowerment ke murandi yoywa incubator ni murandi yomba utethia antu bonthe across the bond kinya akuru na ekuru ino tuitara vijana bakomurethi ichui bakenderie muntu wenthe na wa ura ichui biaku gethe ni 10 wa ita warithia within no time ngũkũ iria ikaneana na wenda ci makala no genderia aturi baku icui kũu tukwenda murandi uyu embrace wi muntu wenthe ko ba boga cionto bora lakini gangubera atiri ugia guthogio nani kanunu twetheretwe tondo twetherie bunene uthe bati gukune uthe bati kumeneria ni maendeleo ya muntu ungi ugia kuona muntu akubwethia atuwe uma leiboni nethetie baba utabakiana sabakiwa bininto ai na bakiwa ingosi ange kuru ibe bato binene biyana bieto bira masini eu bomerite ngwe nekenda kinyawe akelokete ona ngwere ritine kundike akamya yani masiala yakwa oriu ni bakurinduke mbethe bombe kwithia ni bakwiyamwe kenda bafomu ikundi kana bethe bene ikundi bira na batethuka no tukaita kara bakaria bathangalanite batomba utethuka bia to unko batuma ke batu majuti batu nabo iba kumena untore ne nau
bet ku encourage mayuthi ubange batina wo kera to magwa buka thina ndo ya depression na manto ku bantu bo commit suicide kunga na vijana yani boy child sana boy child kera si manto boy child to yatarene kwena kia gitu mamire to buna ugo koleria society obuo utio tukwari no utio twikinoku lakini thaito kyago ya kuyamwe to asiungana ndo ekundi ndo agira tuna mirandi mingi go tukayo moyo wa tuna yuno to support nde no ndo batu mayuthi to sindi nyinge koro ngoro cia mbere ngo sema ni na cia buthi kundi bio thaiba kopeleka manto a saving shares na ikundi bio na meringo round ene ngoromba mayuthi bonde tene go yembe north kayo kaga bakinyile bombe go unite tombe tungo itete twe mayuth na tumeote twa tureke kwira watu viongozi baro yo tume bantu we have to rule now and not tomorrow. Vijana barabara aendo ibabui kuiungana ikundi kinyabo kathwaneria project yengete ya incubator ingwete kia daktari Laiboni abatethia kuona paku au ba kickstart kana au ba kintu gakwambiriria murandi yura bakathwaneria yumwe ayo bakuria kimaisha. Nikiripotera Meru TV kumegeme North Beta Mukiri Onkonja Boya rukererwe munde kuraukire maandamano mujini wa mutindo katika na madhatu nara kinya askari kana polisi baadhi na mbele kwa wakionekana kularikira bamwe batomoria. Na ripoti ira kuthingatire tobwega ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na alina inoche otuya. Na uju ni ugwatinda ndene ya mutindo wa Jwakangangi aria kumbite kwithwa kwina maandamano ja manene mianki gwakua ona biashara kuingwa na polisi niombire kwithirwa kigeria uria komba kwithirwa kithiria maandamano jaria na nkuruki jomba kwithirwa jakithira na mathaja rukiri stage yombire kwithirwa gutingari kinya no imwe ya matatu ikumbite kwithirwa riku kieni gigukarija kieni kia mubira ni untu bwa kwithirwa gutingari ya biashara ikumbite kwithirwa iriku na nyuma ya gukara muno mugomo jo kumba kwithirwa jukithira na nande ngari cikwambiria kwithirwa cikija ndene ya stage na ni nare gukuonekana jeka kwino karia bunene ona kinya nare gukuonekana polisi iri ndene ya stage lakini tukumba kwithirwa tukigua rigwa twika ngari ni ciambirie gukamatana tiga tume kwithirwa tukiona uria gukomba kwithirwa gugita na mbere na ona kinya kethirwa gutimngari cia matatu igukariku iria cigukariku cikurekeria bao ende itukamatanaga na kwenderete ou gutumbire kurega gukinya gita rira wigagua maguru nthara nagwe itina ijaga na wachererwa ichauri ciaku umwe wigikene ja popo nombire kwithirwa akionwa iria itagwa goja nyuma yawe kutharwa na kugerwa mutakaene na tutimwe ona kinya popo akumba kwithirwa akigwa to jo kuona naenda kukufa na uno umwe watongeria bamenya uria womba kwithirwa akitharwa na gwikirwo mutokaine Boya no tubwa diboti yenu muraithire wa Meru TV na kanyoga kuga tukinyuga maratu kubangirete ogorobwe munde kada chumanya no tubakora Meru TV tibire twitama na gwitugira kunde kada tuni kama Meru kawudira bambitane family zo kimali karaboya